Kepolisian Resor Kudus Jawa Tengah lakar meriksa warga ane ngundang artis ibu kota Dewi Persik mendangdutan. Hajatan ane viral di media sosial ento adange di desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus. Hajatane ento orahange melanggar protokol kesehatan. Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus Hartopo Minggu 23 Mei ngorahang subemaan mepaitungan ajak Kapolres Kudus lakar ngaukin pihak ane terlibat. Pihak-pihak ane lakar idihine keterangan minekadi ane ngelah gaine IO Porkomfinda, Babinsa lan Babin Kantibnas. Hartopo animasi dari Bupati Kudus metinget apang masyarakate tetap inget teken protokol kesehatan ulian kasus COVID-19 terus ngeliunang. Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma ngorahang adane Dewi Persik tusing ada di daftar pemberitahuan hajatan di desa Prambatan Lor, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Sabtu 22 Mei. Acarane entus subemaan izin uli tim Satgas COVID-19 Kudus lan sube nerapang protokol kesehatan ajak pembatasan tamiu ane teke. Acara kelaksanaan jam 1:30. 2 jam suut acarane mekejang tamiune sube mulih termasuk Satgas ane ngawasin. Nanging kengken kaden undokne saget Dewi Persik teke medangdutan. Tim Bali Express ngelaporang.